ตัวนักอินห่วงข้ามี cold brew coffee อะค่ะตัวนักกัน coffee เฮลายกันหมู่เฮาไอเฮนินอัตเตสอะค่ะอัสมูตาส่วนนี้health benefits อะตำจอกบกตา health benefits อะส่วน cancer กาแฟนะตำมาฟังข้านิน cancer ละกาเตเละกัน mental health ตานินอัฐบิกตานี่mental health อีวัดเต็มสังเดี๋ยวเวจูissue เลียนตะกันนี่ล้อมติรอจู่อันนี้แหละขลายข้าเต็มจน controversial เดี๋ยวไม่เทีย mental health เละ cancer ตานอัฐานติข้า research มั้งเองมาตัวเต็มมั้งจิรเชียนนะมั้งอมมีเงี้ยเนี่ยรินถุยรันสวยเดี๋ยวตบไม่อมเวตัว research paper อมเวตัวมั้งตัวในพิโซดเฮียนกันสตาร์ทอัพส่งประคัดเต้นกันทั้งสวะป้าเตมาอันเจงรางอันนนกาวโดนั่นนี่ทีนกันโชว์ฮีอินโลทีร์ตัวจวนอินเช็ดทวังกันสวยนนเลยอ่ะสตาร์ทอัพกันตีฮีเจงรางอันนี้ทีนเงินมูกันตีฮี investment กันตีเนี่ยซุ่มยาจวนซุ่มไม่นี่เรา advisory กันตีเตะ partnership เตะข้าหัวมาทีน entrepreneur กันตีฮีปัสสัลทรากันตีเตะข้านี่ทีจวนอัตโตเบระจวน investor กันตีข้ากันทั้งสวะป้าเตอันนี้กันโชว์ organizers ที่ Tharthilthlentu TiLi และ Zonet ที่อันนี้TiLi Tharthilthlentu Entrepreneurship MSME Support ที่ Mizo มานี่กุดเกดินตุ่มเตตันเลี้ยวว่า NGO ดินอันนี้ตัวนั้นส่วนละช่วยตัวco-founder TribeLand Coffee กันส่วนมังอันนี้ฮันตุนจุมาฮัน cold brew อารมณ์ดินส่วนปุยโดนอันนี้มาใส่กันทั้งชัวป้าสองตักเตจิบอยู่เลยกับมิงจูเราช่วยตัวกันดีTribeLandไอโออินตัวนั้นก็รอนดิ้งอันนี้Mizoramเฮียนิน coffee loversตั้มตักกันอมเวตัวไม่รู้จูกาแฟจริงกาแฟที่ชัดตักเละกาแฟชัดตักเละตั้มตักกันจริงกันนี่กันทาร์ชัวกันนี่ที่กันเฟลล์ตั้งปุยจูมีฟังจวนนี้ TribeLand Coffee ที่มิโซรัมคุ้งสังนี่ส่งประกวดขันกันเราอินดีนะมิโซรัมกาแฟเจเล่บิกตักินอาราบิกาที่กันลาตัวน่ะเฮียนินอาราบิกาจูตั้งรามาจินจีอันนี้อวังเฮียนินตั้งรามาจินจีอันนี้วังเฮียนินกันรำเฮียนินมิลละกันสิกเลสาเตนินมิลเลมันบักquality จงจ้างพออินเดียรัมคอฟฟี่บอร์ดเฮียนินทับเบิร์บอละมินดาอันนี้ตัวน่ะเฮียนวันนี้ก็รอนเตลซันจูมิโซรัมเฮียนินcoffee community ดินกันตัวจูมีตันจวน TribeLand เฮียนินตัวน่ะจูมีcommunity build na turatan chuan TribeLand hianin tuna hianin cold brew hi kan ron siam chuaka hei chu coffee lovers tak tak te ta na kan ron siam chu ania darkar som pariat Ch&Ng ya siam nan hian chumi chu mi zong zong ina anin thei ani lowa chumi coffee kan cold brew hi atui bi ka chuan tui bik mai baka hian risela rei tak chung ada thei bok ani TribeLand hianin hemi kan cold brew mangle tuna Ngenmu chengnuai ni bin pek tur mang hianin event te buat saya chumi coffee lovers te in mu khom na tur event te le coffee lovers te le kan coffee growers te in mu khom tur event hi tuna chengnuai ni mang hian buat sai kan tuma hi voina karon din cho pui chu ni lo me iman mo de bem han to deu hal te ale ti kan kan dokan hi kan mu thei chuan coffee kan in chopa hi chini hi min chopa hi engem ja pakhat kha kan cold coffee pa ngai tuna kan mu thei hi ania chuanin abura om kha cold brew kan ti chu nia kha adang lamla khongai min han test sakula coffee kan in vekang chu mo tero kan ngai na vekang han in chin ula ti chuan ti hian a khai khin turin an ron da a tuile tuilo amuna nge kan han en chin ngal do na kaka company dang ni in ka sia turo adikem chuan glass han da hi an mani ku chuak an siam chhuak kha ni so yang khan overnight angaya chu men overnight chu coffee chun ron keng ani
với khát tem khát cho là chiang lâu mấy thì hẳn in đều trâu tiểu bar khop đều lek khan coffee lovers meet events man kain du ta kha events kan enge impact ka thlenang nang money sales sa khan enge apui ang cheweng tin nge ru man nai neya a local kho mate kha in convince nga mouth to mouth advertising manga in market ti len tum nge khan enge atum ber taka khamin sil them khongain coffee coffee hi chu culture base ani wang hianin khami coffee community chunga khang culture build ta chon mouth to mouth ta advertisement khati kan tum local ate kha tem chin tir vek tum tinang ani ta ani mo chon ani kan khami den chen khan enge mo hei panel discussion mo le enge mo program khami a customer te le nakina in product tidar tu te han convince tu khan enge program thabik le danglam bik te han chop cho tumna ril ru te nem ne asoi chi em kan farmer ten po khami coffee lovers tak tak te kha interaction hun te kan penga chuanin khami kara khan kan coffee culture hi hemi kan brand hi promote chhozel kan tumani atak changai ngai khop me ya ka har khop me ke po shui tu nga mo competitor si zia ho ko blue to kai le lavaza ti nia Starbucks te competitor ai ngai lem lo mi khabia ka ron zia san khachu India rama startup specialty coffee startup an ni wangin kan competitor ten di bi ka adang ho khachu specialty ni lem lo wang he competitor kan share lo tu lo eng wangin nge mi puinol puin hemi cold coffee kan tiang si khadeu fai mai hik an in na chan tur kha min an tum lok te tunak in muang khami cold brew coffee kha tunak kan coffee helaya kan mu ho ai henin atte sa kha asmuta chuanin health benefits atam jok bokta health benefits a chuan cancer cafe na tamawang khanin cancer laka te le kan mental health tanin athabik ta ni mental health iwa claim sang deu ve chu men issue lian ta kan ni lom tiro chu ani le khalai kha claim chu na controversial deu mai theya mental health le cancer tan athan ti kha research mo engemaw tute mo zirchian na mo omami nge nia rin thui ron soi deu top mai om ve to research paper om ve to mo ikot lok them khoi journal nge nia tu te zirchian na nge kawan sui theme lo ve achan chu medicinal claim kan an siam hian customer te ya ko thin ta ni mizo te phe chu tha kan tia kan man to deu pon kan pan hal mai zela product ne no he tu na page product ne ron chuak na sa em ma kan man to deu in multi level marketing ho page an zuara an claim chu mi dam doi atan chu na tha chu mi na tan chu na tha nan te hian claim hian kalo team deu thina eng tiang chi a clinical trial samo eng tiang chi a study controlled study kan tiang deu chi te po om to em o ti kalo dil chut deu lek thina julai chun at isoyang khan cancer te mental health tan te thatak takani chuan product thalu tuk turania alo ni lo chuan a kha em ringot mai donin ka hria khala ya kha eng po ni se a claim chu a nitura be sei deu top hri mai ang tro rồi luôn pakhatna chuan hey ancillary industry kan tiang dewa hey kan ram chu nge ya coffee growers ten ithil mamo turan han phusu tur hi a tha ka tia hi number 1 a chuan ithil i project hi nangma chau i hlok don lowa coffee growers zong tenen in tang kop chodon hi alom om ka tia abul ru de lekin hin zo taila in tum dan chi hi ka chiang lo de le ka hela ya hian coffee chingtu te ta kha in leyanga machine in leyanga ta chon in roast anga chon chu
a break ten na mo in siam mga retail outlet ta in siam dar don nge nang manin khami coffee retail outlet kain tianga mi pui in thei tunin in chop chuak don ti lai ve la kha engtin nge in ruam man dan che khamin harsil chiang tia tuna hianin TribeLand coffee hi aminga roasters kan ni nangin a roast na hmun MZ2 wa khong kan nei to a chuanin outlet hi coffee outlet hi pahnihnaah sublet pathum kan nei to bok ta chuan a retailin a per gram in kan zuar bok ta kg thlang hianin tuna hian product line kal savek ani tulai burning mai chu cafe hi nia pu joseph te hi chuan an tem phat chia lo mai the ma se chalai ro jinga chuan cafe hi I tunlai chuan kanin ti mu ma tro pu trai tlawang te pon an han ti chawani a chu me a chuan tuna iron tel chan chu cheng noi ni kha ani a chu tun tuma hello mutala I ma hun hi ati danglam viawi ni ringem nge ni a lo mu lo tala I chedwa yang cheng noi thi he cheng noi thi kan dong ani jong kan malam hun hi min sut kiang sak ve hok jong kan be se ya startup kan ni nangin poisa kan bar na sa ve me ma chu ta chon kan mo chu min push through viawin kan be se hei thung kan du box ya tro in tinge kan ti hei ang zat mi ang shilok te khati kha zon ron chuak do lo ta sa chet pekin kan ron pek don ta chuanin industry tang hian somriatin kan pe chuak anga retail ai chuanin somkwa mo kwanga velin an zor kan be se a quantity ang zonga so in tuna hei Nescafe how pek ki I familiar thawin karinga hemi za som rukman te hi hei ai hian in cost competitive zok do ne me in run zuar tlom zok do ne mak same quantity ya 50 gram ha somkwa panga vel chuan kan ron zuar thayang 50 grams mo pa nga mo chuan khami ya khanin 50 gram kha overnight ta kan chi khan no adu tak dan zerin no thuma tanga no lin kar chuak thai chu adip kha adip a coffee dip khani em ngani a fluid ang hian ami ai kan grind nga coarse grind kan tita dip lu tuk lo deuh hianin kan grind na chu sachet peka 50 gram in kan peka chuan khami kha overnight ta kan han chiata a that dan bera chon dakar som ni pali te chia te la a coffee te sa zong kha ron chuak ta chumi kan chia chu atu ka khanin kan filter le ta chuan kha bottle kan da dikhan kan du huna khami espresso ron chuak kha tui kan pol emo bong te po kan pol theya chini pon athum pon kan siam thei ta kha du da kha kan siam chonga kan serve thei achian zo nang khalai kha khongein an kalet de lok mai khami kha zona oma alan dan tura kimi bek le lok mai khongein kilo zo ki tikhan achiang in karing zo bel na kalo nei lok helaya hian coffee growers ten and MOU kan zia kanga tite om ta ni ta chuan society honen khan MOU te lo ziak ta wala society kha pakhat chu nge yanga mun sang ami ti kha kan selok du khotina society kan zia pe tu na khotnia MOU kan sign pui to ta ti kha khotina tang kan sign pui zelang chu lai taka kan zo kan sia chian du chu entin nan hei theite thil sang hi a thatna mun le a sigle sa zirin alom ta ni entin nan a biate coffee le not wa lai phai coffee te mo khat yang kha a leilunga zir khan a loi nang lo mai theya kala ya khan a te sakha in maintain thengem khala ya kha entinan a variety nang chia kha a chin na huna zir hian ai nang lo the em mani entinan hei king chili te chu Nagaland mo Manipur mo thak deuh kha Mizoram kan chinga a pumchan ve te kan ei ngam ang khan alo dalta ni a ma se a chi nang chia si kha khatiang deuh khan mun sang ami society MOU in sign pui khan a geographical area zir khan a te sa khan adang lamna omanga tiang deuh te kha om thengem te kha kan Mizoram chung bi ka kan test to hu chu adang lam lu tuk lo ramdanga state danga bi chu kan test lem lo Mizoram chunga kan lak ho kan than roast to chin hi chu adang lam lo ani le alai mu tak khami Ngenmu noi ni kha engzat nge min share min offer let ve don le noi ni Ngenmu kha peta cheila tuna kan valuation den hi chon 3% share kan offer ve theng chau engzat nge valuation 60 lakhs more val 60 ngei ti 16 60
60 lakhs oh engzat nge financial year masa kan in sales 10 lakhs vel kan sales 10 lakhs vel in sales atuna in firm valuation 60 lakhs ai nga ya kala ga revise de ngai mai thai asang lu tuk de win ka shemo expectation le reality khatle min adjust de ngai mai thaya 3% share 2 lakhs chu in balance lo de win ka shia ke chuan ka ka thut pui te hian nge mon ngai dan le han soiga chin te sia ma sign kan zot le longa I hei in thui tak kalin tum in karinga tin khatiang tur kan ro man le in buat sai na point kalpui chhozel chuan fasai a hian registration la tilo tro fasai ti to mo a that chu ani chuan nia kha I 3% kha hanin ngai to non le la enge kha 3% lo deuh kha min pe them ti kha kan zot le ni chu ke ma thu luk theina bi ka chuan ka partner te ka ron ni lo chuan 3% chin kha ko offer thei chin chu ni tuna kan evaluation le kan than le dan tur kan ngai to hian Bidang hian 5 to 8% te an offer sia. Zam dewem. ai zam san lo midang chu midang ni ta se ke ni chu local to kan de kum do kan local ve to na hian in kai nang lo do lam tuna in evaluate dana khan 10 lakhs atangin 60 lakhs kha kain in tumta in growth rate kha han ngai tua ta la asang don khop mai ni chuan atuna 3% iron offer kha in growth rate in expected growth rate angai in kal chuan apa ngai chu ka ti thawa amero chu te tiang ang hi chu ahar sat karinga reality a chuan kha ai sang set te kha chu han ni sel chuan a om via vin karinga chuna to bera kan zo let le du lok chu he nuai ni hi lo dong ta la tuna operation in kalpui reng theita ni he nuai hi lo dong ta la enga tan nge in man bel chang hemi cold brew lunch nan hian kan hmanga chuan khami community build nan le ati strong na kan hmanga ole kalome Ka endik tu a jury te lam khan ti khop me te ro I presentation kha athu man ti ange o kha tiang ti lai kha ril ruwa lo mani che engpo ni che ti khan jury te nan lo endik nga helai chata kin ron pi check an lo me pole